Zovem se Marko, a ovo je Elektrostrojarska obrtnička škola. Odličan sam učenik 3. razreda u zanimanju autoelektričar. Profesionalno se bavim sportom, peterostruki sam prvak Hrvatske u kajaku i osvajač mnogih međunarodnih medalja. Želio sam siguran kruh u rukama odmah nakon srednje škole. Ova škola ima sve uvjete za dobro obrazovanje u struci. Tell you I'm lost here, waiting to fly.
Ovo je najstarija obrtnička škola u Hrvatskoj. Osnovana je 1946. godine, a od 1948. nalazi se na ovoj adresi. U školi ima 9 kabineta, 7 radionica u kojoj su 5 automobila i 64 računala. Dvostruki smo državni prvaci automehanici. Svake godine održava se školska nogometna liga, stolni tenis i još puno toga. Maselska je zakon. Dođi i uvjeri se.